Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Adalgon men miga kuri de darusegga balala fawane kushu sujidage hukum takuga mach ege terega kushu sujid jahum wajibwa magonu goti gatin halata kalgon men ali alu ala fawane en halata kiyei tamaduga iturubun nuwata madubun nuwata shakkun e mige tafsil ta kalgon men wane balala fenkamun mieduge darus kalgon balala ni mige itura den haba kushu sujid ya guligen algon men hitu gofedene baykahala suwalta ko macca ali alu wala gagana ka fas nukuta no ta hanu kuta ga maccin radu korbiya mieduge darus kalgon men wahaka dakkan ege teren emme furtama masale ki insalaka jamaatuge namadegga algon men namadu kormunda eruga imami ha kushemmi kuri kushe kofikam ga wanama algon men nege imami ha handan koddinum kan be onnani em handan koddinum go gotum firihanu mejjekam ga wanama subhanallah mifadain algon men mijeni ki angan mejjekam ga wanama atuga nufushuga jahalam mijeni misalakan imami ha algon men handan koddini subhanallah kiyaf handan koddini imami aya eenaya kushek kurawunukan engijje eenama kurawuni kon kushekkame eena misalakan neengi ehme je aharatuga kenneto hadan manege misalage imamiya sajiden teduwi gadi galgona subhanallah miki imamiya suwal mefeduni kobato masaleki kolat teduwam mito nuni sajide maduwanito kobato masaleki rakwate maduwegen to man attahiyata meni sajiden tedu attahiyata meni ehme je aharatuga subhanallah bunima imamiya meoluni ena kolat teduwegen rakwate maduwegen to subhanallah miki nuniya sajide maduwegen to subhanallah miki nuniya kobato masaleki mifada halategga denkineto hadane mawmum dar komme gode vies namadu algon men mitibi algon men naka wahake no dekken e algon men kiyafawana kushidaga hukum tekke veruga evvisech namadum beeru evvis wahake dakafkam gawanama namadu baatiru wana algon men kiyawafi e megmane ki namadu algon men naka wahake no dekken ehme denkineto hadane mi masalaga ilmu gaalwarin hore wahaka dakaf Imam Nawawi rahimahullah vedalwani wa yajuz an yushira al-imam ila wa yushira al-ma'mum ila al-imam bi yadihi aw bi asbi'ihi li yufhamahu al-khata ihalatuga isharat koggen imam mihaya handan koddegen ene enge kam gawanama ishara kurmaki huddakameki hamegote ibn qudama rahimahullah ve sefaden vidala fave wa lam yafhamu al-imam at-tasbih imamihaya tasbihin ina korwani kon khata kan nenge jakam gawana jaza an yunabbihu bil ishara isharatun ena handan ko dinu hudda wegen ve wala yatakallam hanakam ko wahaka dakka gannu manaki atun harakatakun alugud me mijeni dakkade den isharatakum ves imamihaya neenguni misalaka balabanga kolat irunje artenje mawmum misalaka defarat gdibe mawmum kolat edwejja imamiya engen ko bakan gohaki teduwankam mijeheni misalake orves neenguni imamiya nengan fawatuga tibi imamiya misalaka neeng bayakum kolat edu kamenune ko baka masaleki ehmejjekam gawana me denkine to hadani mar isharatakum ves neengunu manake harakatakum ves mamu kolli harakatakum ves neengunu tasbih kiyagen ves neengunu ehmejjekam gawana ma mihalatuga ilmu gahalweringe meduga khilafen oy bayin ilmu gahalwerin vidalwe huddavegen wana kirte qur'anuga ayatakun handan koddinu kirte qur'anuga ayate kidane gadiga enaya kurbune kon kamekono to kuramme kon kamekkan bunadinu mattaka misalaka balamanga arakwate maduwane ehalatuga mamumunna bunavidan kirte qur'anuga bay wahi qurwa fa waqumu lillahi qanitin tiyabam allah subhanahu wa taala taka hanu kolatti beshe em waqumu egmane kolate duwash ehem eyay misalaka kiyona waqumu lillahi qaidin waqumu lillahi qanitin efaden kiyafiya mawmumiya arabi enge mihe vejje ene mihar kiyana wegen kam olani kolate duwan wikan ehem ei kuravidana kameke nuwata misalaka sajide maduwan em vejje kam gawana fasjudu lillahi wa'budu qur'an ka ayat fasjudu lillahi wa'budu tibamu allah subhanahu wa taala sajida qurashi adi allah alkom qurashi ayat mikiyani
ekok mitanga isharate mi kurani imam miha mi kiyadeni astu ko bakan hatwa ko kamakon kuram vi sajida ekkon kuram vi fasjudu sajida kurashe rakuate maduwan nyamo warka'u ma'a raki'in ruku kurami unna ko te bamu ruku kurashe ishinan ishara kurakam gawanama uqudu ma'al qa'idin mane ki ayat bawale foti munafiqunna be ko tunga kurame nge bamu nudati te bamu ishin tibe mi unna ko ge ishin tibeshe eneko mi ay mitonu ko mi benu kurani uqudu ma'al qa'idin ishin tibe munna ko ge ishin nashe saki mame kolate duwani kolate duwan on hedi ma hadame kodne atahiyata maduwa ka hem subhanallah kiya ge nengun hem vejje kam gawanama mi ay misala ka kidan uqudu ma'al qa'idin ishin me hunna ko gati bamu ishin nashe miwarun imam mihaya nengijjiya denjenu du kolla den imam miha enage කුෂාගේ මෙස් කුරියක් දාන් දොකලෙන් අලගොනක වාහකෙන් වෙ දෙකේන දෙන් එෆෝගේ ඉමාම මිහාය අලගොන වකිවාන් ජෙහෙෆදා කුෂෙක්කම් ගවානම වකිවාන් එන්නකම් ගාන ඉමාම මිහාය කුක කොට්ෆා සලාන් දීෆ දෙන් ඉමාම මිහාය අලගොන මෙ හඳාන් කොද්ද විදාන කොබාකම් කුෂකි කරවන එහෙම ඒ حالت අලගොන මෙ කන්ත කුරාන ගොත කියේ එම් ෆුර්තමක මක තස්බීහ අලගොන මෙ කියාන තස්බීහෙන් අලගොන මෙ නෙගෙජ්ජකම් ගවානම ඉෂාරාතෙන් අලගොන මෙ කර විදාන ඉෂාරාතෙන් අලගොන මෙන්න imam mihayan e kiya nudevijjakam gawanama te imam mihayan evarum wes e koshige kobaka nengijjakam gawanama kirti qur'anuge ayaten algon menna beenun koravedana ayatakun algon menna e mihada nukadevijjakam gawana den e fawga algon men jeheni e kushage imam mihadu kolla den ya jegen anna suwala kimsalaka mi jamaatuge namadegga imam mihaya fahun gule mihun e mihun kinneto hadani imam miha kushidira qur'an halatuga nar kommagota ves imam miha kushidira kurani salan dirmugo kurinkam gawanama hudiya almerme ittifaq ve imam miha ko sala me kushidira kuran jeheneka eho imam miha kushek kuri e fahum namadan as gulunu miha namada gulumugo kurinkam gawe sohumkam gawies namada fahum jamaat gulai mem sak derokode dia fahum mias gulani hatarokode namada ge derokode dia fahum as mi gulani imam miha mote ego kurin kushek kuraifa ehem vi kamuga wies imam miha kushusajira jahafiya salan dinum kurin kushusajira jahafikam gawana maumumun kushusajira jahan jehne yamidu ganai hilaf ittifaq imam miha kushusajira jehi salan dinum fahuga kam gawana malgon men kurin kiyawafen kushusajira kurmuga salan dinum fahuga kushusajira jeheka salan dinum fahuga sajira jahakam gawana ma iharatu ge ilmu gahal werge medugo oy khilafe bayin ilmu gahal werge medalwani salan dinum fahuga kushusajira jahafikam gawana ma fahun namada teduwa mi gulunu mihun emihun teduwan te imam miha salan dinima anaba furiyama kor em vejjikam gawana me eba mihun imam miha salan dinima fahuga den ena kura kantata ka maumum tabawa kanu jehne teduwani anaba ilmerin vidalwani teduwumugo kuriya kolan ekko teduwumugo kuriya teduwani ko misalge imam miha kushir jahafiya imam miha tabawashe dekko meka soriya dalil masalan kommogo ta kalgona amal kurikam gawies masalan ekiye den mitang suwale ki imam miha ko misala ka sajida kuri kusajida kuri den imam suwale ki maumum miha baaki namarta ko namadu ko baaki baada koffa ena kusajida kuran jehe neto miharatu ka kanta qur'ana gota ki imam miha kukkuri iruga maumum miha namadu ga hadura hurejja kam gawana ena kukkuri imam miha kushak kurwani maumum miha jamaata guluma fahuga kam gawana ma elum galweri midalwani ehalatu ga ena imam miha kushidira kurima kushidira qur'aniye kushidira koffa imam miha salan dinima ena teduwe baaki ena garakuetan ada koffa ena jehene kushidira qur'an ena jehene kushidira qur'an sababaki koba sababaki imam miha kuriruga ena bes moti kushuga imam miha kuga jamaatu ko baawari fa ena enes kushak kurvijje ehmejje imam miha ge macca kushidira wajibu halate ki maumun navves kushidira wajibu halate e mehartu ge ena kushidira jahanje ko moti den ena kushidira jahafa moti imam miha eko ge kama kushidira jahanje halataka minanni salan dirmugo kurinota salan dirmugo fawga ena mole namadu ge meduterenta imam miha kushidira jahagam astu jahanje tan gen mehar ena jahaferi ehem vejjekam gawana me ena jehene kushidira iyada kuran mane ki ena jehene ena furiyam kuran je baata furiyam koffa salan dirmugo kuriga kushidira koffa ena salan den dengoti imam miha kushidira kuri imam miha kushak kurwani maumum miha jamaata gulumugo kurinkam gawafa den imam miha kushidira jahafi algon menenge imam miha kushidira jahanakan ehalatuge ena tudufa baaki ba furiyam koffaka ena kushidira jahaka nujehene sababaki ena gulumugo kuriyan imam miha kushidira koffamoti em imam miha ku kurwun iraku ena ka akuga maumum miha nen ega baawari fakai jamaata ena gulun iraku e mihalata ga maumum miha kushidira jahaka
nujehena ko men baki ba furiyama kofaka ehma namada fahun jamaata gule miha eena baki ba furiyama kofa kusijira kuran mijeheni kon haratega imam miha kusijira kusha kuriruga eena jamaatu ga hadir huravijja kam gawanam ehnun kam gawanam eena fahakun kusijira kuraka nujehena den me timmana masaleki kushu sajida misalaka handana tigen kushu sajida ves du kolle boni eves handana tuni eharatu kinto hadana malagi misalaka me rukuna duwegen rakwate mi yaada kuri no to rukuna mi yaada kuri ehme je eharatu kushu sajida wajib bana tayne kushu sajida ves handana tigen du kolle boni no to misalaka furtama attahiyatu du ko feene kolatte duwe boni kolatte duwe den namaz furiyama koffa salam dewuneru genengen kushu sajida matin handana salamas dini ehme jekam gana den kin to hadane me haratu gelum gal verin vidalwani in tadhakkara qariban enaya salam dirma fawga avahan handam ejjekam gawana mayasjudu lissahu ena sajida kurashe avaha viha sawaga sajida kurashe avahan handam megamane ki namadu kon nimma balamanga ena inta kun nuwe teduwe miskitukun berakon nunukume mihaka awahaka nudakka ehme jekam gawana ma ene itanga madkollagen misalaka diko tasbih kiyam wege mini inda fahum mi handam ehme jekam gana wege mane ki kari muddate moti handam ehme jekam gana handam mumma ekuko kusijida kurashe e muddatu diguwejjakam gawana ege mane ki misalaka ene mihaka waga dakanuni miskitumus nukumegen giyaves diefon demmi handam ehme jekam gawana ma miga oe kommeswaraka khilaf bengelum gahalwere midalwane ene kusijida quraniye handam mumma ekuga ibn baz rahimahullah ge fatwa ki ene handam ge wagutakun ene qurani kitame gina waguten vies anabelum galwarin vidalwani mi gina wagutu hingajjakam gawana enaga macceka kushusidai nuwai enaga namad sahwana enaga namad sahwana ena kushusidai kuraka nujehene den mi ema handan netigen kushusidai duwajjakam gawana men algon men menge echeki namadu baatil nuwaneka namadu sahwaneka den suwalaki gastuga miheku kushusidai dukolli misalaka gastuga e halatuga kiyenetto wana enaga namadu baatil wana heyye misalaka kuri midenne gote misalaka furtama tahiyat duwegam walen halatu e halatuga misalaka ena kushusidai wajibe mo fenane gastuga ena dukolli hemejjikaman kiyenetto wana mimasala gaves ilmu gahalwaringe meduga khilafen oe e khilaf anna masale ki kushusidai jaki e wajibetto nuwata nunto ega maccan anna khilafen e bahin ilmu gahalwaringe gatuga kushu sajida ki wajibennu sunnaten ehmejjekam sunnat dukalaga namaz baatil nuwan ehmsa imam shafi rahimahullah garuga e halatu gaena kushu sajida dukalage namaz sahwan baatil nuwan ene bayin ilma galu ehmsa imam ahmad ibn hanbal rahimahullah fada bekalun garuga namaz e halatu ga gastu kushu sajida dukalaga kam gawanama enage namaz baatil wan dihalatek gafiyawa dihalatega fiyawa manike medihalatugu dukolaga enage namaz baatil nuwan edihalateki nabiya sallallahu alaihi wasallam ge sunnatun salam dinuma fahuga ekalege faanu kushu sajida jessavikan sabituwa dehale ediharatugu nune huriha halategga namaduga kushu dukala fiya baatil wan ediharatugu ba furatama halateki en halategi ei me namaz furihama nuko salam deve halatuga ena e baaki ba furihama kuram wegen namaz koffa e halatuga emiheku kushusidai kuranjen salam dirma fawge nabiya sallallahu alaihi wasallam asru namadegge derako kurawwanfa ekale fan salam debuni mekale fan handan ko debuni derakote kuruni ehendu ekale fan tedu wadaga baaki derako kurawwa ekale fan kushusidai jesse salam dirma fawga ema mifadogotaka miheka meduwe refa ena misalaka salam dirma fawga kushusidai nujehi gastuga ehem vies ima ahmad fan garu ekale fan dek wadaga nawani enage namaz furihama wana e sababage salam dinima egmanike namaz evani mehar furihama efei ehme ekalege faana ege fahuga salam dirma fahuga kushiru kurevi ege malaki sajina nujehiyas namaz sahwanatiye den dewana halata ki ei ade mi hadisegga aswave tebam kor miheku namaduga shakku wejjakam gawanama eenaya boda burave goen wejjakam gawanama egotaka burawash ehem ef fahuga eena namadu koffa namadu furihama koffa salam dirma fahuga kushiru jahashe de imam ahmad fan dek wada ganwani mi imam mi hayan hasa kameke hen ilmu gahal wen dek wada ganwani emenge maccaves amwan e mihalatuga ena misalaka sajida jahan oti asfa
salam dirma fahuga ehme je mihalatu ge ena misalaka salam di fa kushira nujehi ehm mikam gawana se enage namadu sahawane minun den huriya haletegga ima amadiga faanu ga arihuga enage namadu gastuga kushira du kolla fa namadu bahasiluwan manege misalaka mitan kurimi bayan koronu misal furtama attahiyat misalaka du kolli enage macca kushira wajibwan e halate ke salam dirma ko kuriya ko kushira janje halate hame gota misalaka rukun duwi faun rukun iyada kuri gote ituruwegen amara rujuwi min komme halategga enna kushira janje heni salam dirmuge kuriga e halatuge enna me gastuga kushira du kolla fa kam gawa nama ima ahmaduge faanu ga arihuga enage namadu batiluwan ene mes mi masala kuri mes me denna men komisorge khilafen onna masale mi masaleke den hatarwan nukutaka faha kollen benwali misalaka namaduga effaravur ginafara kushak kurevijja kento hadane misalaka me furtama attahiyat du kolle buni effahuga rukuneves du kolle fa misalaka rukun faun iyada kuri den effahuga faswana rakuwate teduweifa anekka ishini mar tin kushak kurehum fenene එහෙම වෙච්ච කම ගන්න එළුම් ගහරවල මිදාලන කිතම ගිනෙන් කුක්කරුමුණ කම ගාවිය සජිදා ජහන්ජේනි කුෂජීදා ගොදක සජිදා ජහන්ජේනි එමෙ දෙෆාරේ එම්මෙ දෙෆාරු සජිදා ජහන්ජේනි එමෙ එහාලතු ගද්දේ එම්මෙ දෙසජිදා ජෙහි මෙහා සබන් හුරියා කුෂෙක්ක ඒ සජිදා ෆුදිගෙන් වාන දෙන් ෆස්වන මසලයකි එමිහෙග්ගේ නමාදුගා ගිනෙන් ශක්කුවා මීහා කෙනතෝ හදානේ ඒනෙන් ඔයත වකි තෆාතේ එමියස් ඉල්ම් ගහලවර මාහකද දක්වා ෆවා මසලේ මෙහර ආමකෝ mi kushisidaage mi kuramum bi bayan korun huriya hukum take mi annani amako mi shakku nuwa mi he vejjekam gawana maniki deetere ko men shakkuwa mi heka vejjekam gawana emiha amal korun jehena gotte mitang mulimes bayan wegen ediye enekam ilmu gahalwere vidalwani amako takurar ko shakkuwa mi he vejjekam gawana nam kura namadu kura ko me far misaka shakkuwan em vejjekam gawana me shakka ko wor bodange waswahaka mihar wedane bayyaken eete wani nam shakku bali ema mihalatuga emihun kanta kuranjhe go mulin tafate ihalatuga emihun kanta kuranjhe go mulin tafate manage emihun kanta kuranjhe amuko shakku nuwa miha ko amal kuranjhe gota dima idikola em balamanga misalaka mi hatarokotuga namadegga mihaku shakku we misalaka mi hatarona rakwate to nuwate tinrana rakwetto emmejjekam gawanama amuko shakku nuwa miha vejjeya ena kanta kuranjhe gota hikoba puring algonen bayan kuri faden amuko shakku nuwami vejjekam gaane kanta kuranjene gotaki madu adadaka bina ko fenaka namadu ituro kuranjene rakwe ehma tirrako yagimani ene kurawunukan hataruna rakata medu shakkuge moleni ehma amuko shakku nuwami vejjekam gaane mene jene rakwe koffa ihalatuga kushajira kuran ekam amuko shakku wami vejjekam gaane me ena balan jene hataruna rakwe kamangei hataruna rakwe koma balafa ene ituro rakwate koggen nuwane eharatuga ene ituro rakwate koggen nuwane eharatuga ena namad furihama qurani adi ilmu gahalwerim vidalwani wala yasjudu lis-sahw adi enaga macca kushu sejidai nethe kusujira kurma besnethe eki wegen mihar miga wagwadaki mi shaytanaga waswahambi mihalatuga amuko takurar wakam gan me shaytanaga waswahange eme ehalatuga ena e shakkan ena balangen ena amale kuffikam gawana ama shaytana fasehwana devana faravesanek ena shakku fadda em egote vejjekam gaana divana farvesen takurar qur'ana bekanta timwana farves takurana qur'ana kata hem jan den ena olenjene e shakkun salamen nuwegen ena olenjene em qura kommeda ma degge shakku wannan salaka hamekena nama deggen bay mihunna mitannan wudu gaves ane bay mihunna enun kankam ge sina ganna mi huri haratege sabad misak wudu qurar gaves gunamanegge fen lewuno to yagen no ganekana bay far bay be frong wulu fasha enikam e asu gohenge e shakku amuko wa be fol vejjekam gawana me halatuga eenaya sateken sateka yagin nuwaha hindegga ena balanjeheni salak buluga gunawanegge fen lewunu kama medu shakuyes buluga fen lewunu kama bala fen bulu furiyam kuranjeheni bulu iyada kogge nuwana bulu iyada kogge nuwana bayngelum gahalwer vidalu iyada kofiya faaferius wana eme iyada kogge nuwana haratuga shakku vijjekam gawana amuko shakkuwa me vejjama namaduga samay gotan amuko shakkuwa me vejjekam gawana ena balanjeheni me gina adadaka ema hataroko eto tirrako eto shakku vejjekam gawana ei hatarno rako ekama bala fen namadu jeheni furi salande attahiyat ke salam den jeni ena itu rakwate koggen nuwan adi kushajid jehma ves nuwe kushajid jehma ves nuwe den faswana halataka mi hawana nukutaga mitanga faha kollam beenum wani misalaka mi imam mihaya maamum mihaya demi me garde miden amukum algon men rajyega dimawana masale enno ekam faharek gama
අතුවදාන මිකහල මස්සලේ මේ තරාවිස් නමාදු ෆදන අමාරතකුගේ ඒ ෆාරෙක් ගබ්බයි රාජ්‍යම් බේරුම් අලුගොන මෙංග බ මීස් මිහුගේ බගෙන්න එහෙන් ගෙන්නරු මිසාලක බලමාගේ ගෙන්න මීහාගේ මස්හබා අලුගොන මෙංගේ මස්හබා අලුගොන මෙ නමාදු කරා ගොතා තෆාත මියන්නනි රුකුණෙක් ಗ මිසාලක තෆාත් මෙවඩ මිහාරදුක කියනෙත්තෝ හදානේ මිසාලක ඉමාම් මීහා ඒ රුකුණ නූකම දෙකේ කම මවමුමුන් ඒ රුකුණෙක්කමග දෙකේ කම මිහාරදුක දූකොල්ලාෆකම් ගාන ඉමාම් මිහම්සාක දූකොල් එහෙම වෙජ්ජකම් ගානම දෙන් කියනෙත්තෝ හදානේ ඉමාම් මිහා තබාවම නූමුග මීග මස්සල මිසාලක බලමහිග ෆතිස් නමාදුක ගුණෝත් අලගොන මේ රාජ්‍යක කුරික වරන් ආම කුක් කරම ගන්නකම ෆතිස් නමාදුක ගුණෝත් කියුමකි මිසාලක බයම් මذහබතකුගා මිසාලක හම්බලි මذහබුගා ෆතිස් නමාදුක ගුණෝත් කියුමකි බිදුවයි එහෙම ගුණුත් කියා ගන්නවාන එක ඉමාම් මිහකි මිසාලක ශාෆියි මذහබගේ මිහි ඒඩ මිසාලක ගුණුත් ඉමාම් ශාෆියි මذහබගේ වෙජ්ජකම ගන්න ගුණුතේ සුන්නතේ එමෙන තෙදු අන මේ ගුණුත ගන්න ගන්න ගුණුත් කියම් ෆෂාන මිහාර්තුක වෙජ්ජකම ගන්න මම්මුම ඉමාම් මිහ තබාවන් ජනතු නුජේනතු මේ මසලා ගල්ම ගාල වර මුරේ වාහක වල දක්වා ෆෂේල් ඉස්ලාම් ඉබ්නු තයිමියා රහිමහුල්ලාහ විදාලන අලි හදා යම්බගි ලිල් මඋමි අන් යත්තබි ඉමාමහු ෆීමා යසූගු ෆීහි ලිජ්තිහාද ඒ මස්සලෙග්ගා ඉජ්තිහාද ඔයි මානකි රාඋයු තෆාතුම් ගද කොළවස් දලීල් ඔයගෙන් ඛිලාෆ වේ මස්සලතකුගා ඉමාම් මෞමුමුග මච්ච ලාසිම් වෙගෙන් වණි එහාරතුගා මෞමුම් ඉමාම් මිහාය තබාවමයි ෆයිදා කනත මඅහු ඉමාම් මිහා ගුණුත් කියාෆියා මෞමුම් වෙස් ගුණුත් කියාෂේ වයින් තරකල ගුණුත් ලම් යකුණුත් මේ ගණක් කොළවස් දිමා වේදන් මිසාලක ඉමාම නමාදු කරම් හුරි මේ හම්බලි මතබේ මිහ එන දෙකේ උතුක මිසාලක ගුණුත් කියුමකි එක්කමෙන්නෝ ෆාතුක මිති මිසාගේ ශාෆියි මذහබගේ මියක එන දෙකේ ගොතුක මිසාක ගුණුතක කියෙන්ජෙච්ච සුන්නතේ ඉමාමියා ගුණුතු නුකි එහෙම වෙජකම ගන්න මවමුම් කියනතෝ හදාන ෂේඛ් ඉස්ලාම් ඉබ්නු තයිමියා විදාලවනේ වයිදා තරකල ගුණුත ඉමාමියා ගුණුතු දුකොල්ලාෆකම් ගන්න ලම් යකුණුත් මවමුම් ගුණුත් කියා ගන්නවාන මවමුම් ජේන ගුණුත් දුකොල්ලන් ෂේ ෆයින්න නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් قال එහෙනි නබිය සම හදිස් කරවේ ඉන්න මාජුල් ඉමාම ලි උතම බි එහෙනි ඉමාමියා ලයිෆවනි එන තබාව මට්ටකයි ෆලා තختلفු අලයි එන තබා එන ඛිලාෆ නුගන්නාෂ එම එහාලතුග ඉමාම් මිහාය ඛිලාෆු මෙන් නැත ඒන කුරා කන්තකුග ඒන අය තබාවමකි එයි ඔග්ගතකි එහෙම එහාලතුග ඉමාම් මිහා තබාවගෙන් ඒන මිසාලක ගුණුතු කියා ඉමාම්ගේ ෆතුග ඒන මිසාලක ඒ බිදෝ එකම කබූල් කුරේ ඉමාම් මිහා ගුණුත ගන්නගේ මේන ගුණුත ගන්නගේ මස්සලෙ නොනේ එහාලතු ගන්නගේ දානේ හැම එගොත මිසාලක මේ රුකුණෙක් ගවස් ඒග මස්සලෙ දිමාවෙන් හිඟා දාන එහෙම වෙජ්ජකම ගානම එහාලතුග හම ඉමාම් මිහා ලේෆවණි ඒන තබාව මට්ටක ඉමාම් මිහා තබාවගෙන් එකම් කුරිකම ගාමස් ඒ නමාද් ෆුරියම කුරිකම ගන්න සයිකිය ඒ විසාලෙග මස්සලෙ කමෙන් එනගේ නමාද් එනගේ නමාද් සහවාන් ලිම්මාදුමක කුරේ ගාම මිතාංග ෆාහ කොල්ලාන මිසාලක ඛිලාෆ ඔන්න මස්සලතක ගෙතරේ මස්සලෙ මේ ෆාතිහා සූරතුග මස්සලා මෙර කුරිමස් මිතාංග මේක කුරිගස් බයන් කරේ ෆවාන මිසාලගේ මහමුම මිමිහා රුකුණ දුවජ්ජකම ගවාන මේ රුකුන් එන ගෙනස් ගන්න ජීන සුවාලකි මවමුම මිහා මිසාලක ෆාතිහා සූර දුවා හාරදුක කෙන්නතු හදන් ජීන මේ මසල කුමසර කියාල් දෙෆ දෙන්න ඉම්මාලාන් මෙර ෆාතිහා සූරතුග මස්සලාග අබෝ ඉල්ම ගාලවරංග මෙදුග ඛිලාෆ ඒ කුරිම මෙදෙන මේ බයින් ඉල්ම ගාලවර මිසාක ඉමාම් ශාෆිගේ ෆාන ගාරි හොගා නමාස් ෆාතිහා සූරතකේ රුකුණ මවමුමගේ මච්ච වෙසේ රුකුණ මවමුම මිහා දුකොල්ලා ගන්නවාන ඒ මෙහාරතුගා එගොතන් අලගොන මෙන් එරවයු ගබූලු කුරාකම් ගවානම එරවයු ගබූලු කොග්ගෙන් අලගොන මිසාක නමාදු කුරාකම් ගවානම ඒනේ ෆාතිහා සූර දුවජ්ජ හාරතෙක් ගා ඒනේ මොති රුකුනේ දුවෙ එහෙම ජේන ඒ නමාදු ඒ මාන කෙරකෝ ගෙනස් ගන්න එන්න ජේනි එරකෝයි ගෙනස් ගන්න එකමක මවමුම මිහාගේ ෆාතුග ඉමාම් මිහාගේ ෆාතුග නමාදු කරා මේ එනම් සාලක ඒනගේ ඛිලාෆේ මස්සලේ වීම බයින්ගලම ගාලවරින් ගාරි හොගා මේ ඒ සුන්නතේ ಜಾಗ ಜುಮ್ಹೂರುಂಗೆ ರಾವುಜಗ ಮಾನೆ ಜಹರಿಯ ನಮಾತಕು ಹಾಸ ಗೊತೆಗ್ಗ ಮತ್ತೆ ಮಿ ಫರ್ದು ನಮಾತಕು ಜಮಾತಕ ನಮಾತಕ ವೆಜ್ಜ ಮೌಮುಮ ಮಿಹಾ ಯಂ ಇಮಾಮ್ ಮಿಹಾಗೆ ಕೇವುಂಗೆ ಬಲಿಬೆ ಹೆಂ ವೆಜ್ಜಕಂ ಗಣ ಇಹಾಲತುಗ ಇಮಾಮ್ ಮಿಹಾ ಫಾತಿಹಾ ಸೂರ ಕೇವಾಫಿಯ ಮೌಮುಮ ಮಿಹಾ ಫಾತಿಹಾ ಸೂರ ದುವಿ ಸೇನೆ ಲಿಬೆನೆ ಕಮ ವಿದಾಳು ಆಯಿಲ್ ಮರಂಗ ಬತಿಬೆ ಹೆಂ ವೆಜ್ಜಕಂ ಗಣ ಏರಾವುಜಂ ಗಣ ತಬಾವಾಕಂ ಗವಾಣ ಮೌಮುಮ ಮಿಹಾ ಫಾತಿಹಾ ಸೂರ ಮಿಸಾಲೆ ಕಣ್ಣು ಕ್ಯೂನಿ ಹೆಂ ವೆಜ್ಜಕಂ ಗವಾಣ ಮ ಏನಾ ಕುರ್ಸಿಜ ಜಹಾಕ ನುಜೆಹೆ ಅಮೆ ಯಾನೆ ಏನ ನಮಾದು ಕುರಾಕ ಎರಕೋಯ್ ಗೆನ್ನಾ ಕೊಮೆನ್ನ ಕೊನ ನುಜೆಹೆ ಎರಕೋಯ್ ಅಲುಂ ಕುರಾಕ ನುಜೆಹೆ ಅದು ಕುರ್ಸಿಜ ಜಹಾಕ ವಸ್ ನುಜೆಹೆ ಇಮಾಮ್ ಮಿಹಾಗೆ ಸಲಾನ್ ದಿನಿಮ ಈಸಾ ಬನ್ನೆ ಮನೆಮ ಮೀಸ್ ಖಿಲಾಫಿ ಮಸಲೆ ಮೇನಕ ಖಿಲಾಫಿ ಮಸಲೆ ಅಳಗೊಂಡ ಅಮಲ್ ಕುರಂ ಜೇನೆ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆಂ ಎ ಗಬೂಲ್ ಕುರಾ ರವಿಯಗ ಮಚ್ಚಸೆ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆಂ ಅಮಲ್ ಕುರಂ ಜೇನೆ te mihartu algonda mi masala algonda men amko mi suwal kurawejja jawab medeni mawmum miha ya oti imam miha tabaw me imam miha ade me mane ki imam miha ya mawmum miha ge fatiha surata ge kemu libe ne mejjam ero yang algon balakam gawana ma algonda suwal kurawejja kon algonda jawab deni imam mawmum miha fatiha surata duwi kam gawana ma wes
ena nujehene namadu erakoek alum purakasha nujehene kusijida jahakaves nujehene sababakege dalilaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam zamanuga edduheka abu bakra radhiyallahu anhu miskita wade wada ganne verga hadis kalnani rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabe bekolen tibevi ruku wa sheeru ekale fan wada gan furtama allah akbar vidalam fogu ruku wada ganne fatiha surat nukivwa ruku wada gan fa den namada mafuriyama korevi namadu furem korwa fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale fan gennam fa hadis korwani ekale fan mi namadan awas den hadis ganne ekale fan mi safa golum ko kurigo ruku wada gan fa ekale fan hingawa fa wada gan anne mi safa wade wada ganne manike safa hisaban awmu ko kurigo ekale fan ruku korevi ruku korawwa fa ekale fan tidu wada gan fa native awa jamaan hodu mattaka ruku tidu wada gan fa native ekale fan safa hisab munde weni sidu wada gan fa hiwe mekale fan ruku wada ganwa den e faw ruku ko oegen kale fan wade wada ganne safu ge teriya den nabi asam namaz ko nimam fa kale fan gennam fa hadis korwan kale ge fanuge heukamati awas wada gat mati man kale fan maro ba kiyama ehna mese gota nahadda wacce egota namadda wacce nanaki safa hisab dum ko kuriga ruku nukura wacce safa hisab gose ruku qur'ani ilmu gahalu er midalawani mitanga ekale ge fan ruku wada ganne wi fatiha sura nukiyewwe rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale faanaka abu bakra radhiyallahu anhu amru kurwa fa kanete e rakwe kuraka e namadu kuraka rakwe kuraka amru kurwa fa kanete fatiha surataki imamiyaga fatuga mamumiyaga macca rukunekkam gawa nama nabi sallallahu alaihi wasallam ekale faana amru kurwi he e rakwen iyada kura ekam nete amru kurwa fa em ein dalil nagani imamiyaga fatuga mamumiyaya fatiha sura keveya wagutu noijjakam gawa nama e sirriya namade gaves adi jahriya namade ga imamiya wagutu nudini muga sababun wagut fatiha sura kiya wagutu nudi bonem vejjakam gawana e wagutu nudi begen imam miha mamum miha fatiha sura duwa halatuga imam miha ge fatuga namaz kora miha ge macchaka fatiha surata ki rukun none e boda burevene mi hadis mi gota otu ma ko ge hema mamum miha fatiha sura duwe genne ena era ka kura ka nujehen kusje jahaka ves nujehen e miha sabon miyaduge dawsalona imala ni radu korawiya den anna hafta ge radu korawiya mulin a mawluwa ka gam baddal kollum go miyaduga hada subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.